Šta sam ja napravila? To je to. Pa nema mi gas svjetlo. Niti centrirano, niti ravno. Bome si se ti opremila. Uspjela sam se opeći na koprivu. Noćas je padala kiša ko luda pa smo došli do čamca da Leon isprazni vodu. Vidite gdje je ovo drvo izbočeno kao lanac okolo, to je jučer bilo izvan vode pa se vi mislite koliko je noćas kiša padalo jer voda ide sad do tu, evo, do tu sad ide. Baš je narasla kupa. Ako netko možda ne zna, evo ovo tu vam je naša šetnica i tu su svi živi kafići. I to je zapravo špica Siska, svi dolaze tu gledati u most, u kupu i super je inače. Danas je posvetilo u Komarevu, odnosno to vam je prošćenje, kirbaj, kako zove već, pa smo došli malo družiti se s djecom. Tamara odlično se to pripremila. Topčina. Tamara, ti pekla ja. A gled taj osmijeh. Cijele gaće pokazao. Izradila sam si naljepnice s imenom obrta i s logom. I sad ću zalijepiti ovako tu na laptop, samo na ovu stranu. Tako da svi znaju kako mi se zove obrt. Jesam li mogla zalijepiti gore? Niti centrirano, niti ravno. Odlično sam to napravila. Odrez za čistoću u jednoj kutiji. Vidite te kućine. To je PVC stolariju za platmama, za šta god poželiš. Pogotovo za bijelo. Da. Bome si se ti opremila. Upravo smo se parkirale ispred Interspara, ostale smo doma bez hrane, bez kave, bez svega, tako da idemo brzinski obaviti shopping. Inače kupujemo svuda, ali najčešće u Intersparu zato što nam je najbliže, tako da nema neke sad razlike, Ivani se žuri. U Imotskom sam prvi put jela pire od batata i toliko mi se svidio da želim ja isto napraviti. Želim raditi mojito, imamo doma hrpu mente pa će nam trebati limeta. Ovo moramo isprobati. To ću odmah 2 uzeti. To popijemo brzinom ulje. Ja ću vidim račun 500 kuna. Vrijeme za blagajnu. WC papir. 2 vrećice 600 kuna, ali dobro, samo ove kave su bile na kraju oko 200 kuna i uzela sam Havanu, ne znam gdje je ona. Onaj bijeli rum, on je bio 100 i nešto kuna, tako da kad se to oduzme, još je ok ispala cijena. Evo ovako okvirno što smo kupile, ne znam iskreno što bi vam detaljno ni pokazala. Ovo su dimcek i pršut, pasata, tu su ispod tortilje, feta sir, ovo je ova kečap majoneza, zatim sir, vrhnje za kuhanje, tjestenine ove, to jest rezanci domaći, salata. I eto, ovdje 600 kuna. Napravila ja sebi mojito i popila ga brzinom u unje i sad mi se tak malo vrti. Sjeli smo u kafe Charlie Brown i naručili smo si 3 huga. To je svako jedan hugo. Izgleda prefino. Gdje si ti? Pa gdje ste vi? Šta radite to? Došli doma gladni. Kad mama vidi da niste stolnjak maknuli. Branka je naš. Obraćena. Ja sam je kupila stolnjak pa. Ko divlja. Evo mama, samo da znaš ko ti je sad ufleko stolnjak. Leon nije uzeo dasku, ništa nije napravio. Kiša stvarno ne odustaje, pada sad već 4. dan za redom, ako se ne varam. Jučer je bilo lijepo i onda je usred noći samo počelo grmit. Danas je baš čak i hladnije, tako da sam se ja malo bolje obukla. Mislim, nemam čarape, ali imam duge hlače.
I sad sam si napravila kavu, još mi je rano i idem nju popit, malo prolistat kataloge, Avon i Oriflame i onda nastavljamo dalje s normalnim programom. Barem mi Barki pravi društvo. Gledajte ovu cool torbu, dakle donji dio se može otvoriti, to vam je zapravo onaj dio što čuva hladnoću, dakle tu možete staviti vodu, a gore imate ovaj dio normalne torbe u kojoj možete staviti novčanik, drugi badić i slično. Cool stvar za plažu. Njihov peeling vam je odličan, nije onako prenapadan, ali brutalno radi svoj posao, malo je grublji, sve ovisi zapravo kakve peelinge volite. On mi je jedan od najdražih uz Zijine. Zanima me koliko vi trljate ove papire da biste dobili miris. Ajme, ovo je predivno, predivno. Ovo je točno miris kakav ja volim. Malo mi je dosadno pa sam odlučila našiljiti olovke, a zapravo i moram zato što su mi neke od najomiljenijih prazne, odnosno moraju se našiljiti jer više ne mogu s njima obrubiti usne. Ukratko, ja njih dijelim na nude, crvene i ljubičaste i roze. Ako nekoga zanima, ovaj akrilni stalak je iz Tedi, ja mislim da je nekih 15 kuna, ali stvarno se više ne sjećam. Sad ću ih sve izvaditi van i razdvojiti na nude, roze itd. Uopće neću brojati koliko olovaka za usne imam, ukratko one su jako bitne jer svaki ruž zahtjeva drugačiju nijansu, tako da većinom koliko imate ružova toliko bi vam trebalo skoro olovaka za usne. Uzela sam bijeli papir i sad ću od svake olovke napraviti swatch da vidim kakve su zapravo nijanse, što mi se sviđa, što mi se ne sviđa, imam li nekih sličnih koje bi mogla izbaciti, a onda ću ih tek šiljiti. Ako je nekoga slučajno zanimalo koje su mi to najomiljenije olovke, prva je od Rimmela nijansa 47 Cappuccino, zatim Nabla, njihove olovke su stvarno fantastične, ovo vam je nijansa Nude, odnosno broj 1, i posljednja je Colourpop, ovo je Lippy Pencil i nijansa je BFF. I sad je napokon red došao na šiljenje, imam tu 3 šiljila, iskreno ne znam koji je najbolji, ali svakog ćemo isprobati pa ćemo odlučiti. Prvo ću našiljiti ovu Colourpop jer je stvarno katastrofa. Da vidimo. Ova plastika se baš i ne šilji najbolje. Sam ja to upravo potrgala? Jesam. Je se to trebalo vrtit možda? Pa nije. Što sam ja napravila? Potrgala sam. Nije došiljila nego je baš do olovke, ovo puca cijelo vrijeme. Ja sam mislila da je možda na odvrtanje pa da sam ja pogriješila, ali nije. Jednostavno olovka ne želi i to je to. Katastrofa, šta je ovo? Baš ću čitati recenzije da vidim je li samo do mene ili je i drugima tako. Evo, jedva sam ju na kraju nekako uspjela oblikovati. Katastrofa. Uzela sam ovaj najmanji koji sam imala otvor i na njemu je funkcioniralo. Dobro, pripazite s ovim olovkama. Ja sam sad pola bacila u smeće, a predivna je nijansa. Napokon sam i to riješila, sve olovke su na svom mjestu. Nemojte da vas zavara ovako kad vidite rozu boju pod nude olovkama, jednostavno ambalaža vara i nijansa unutra nije ni slična, tako da evo, napokon je sve organizirano. S obzirom da idemo uskoro na more, došla sam u Deichmann u potrazi za natikačama. Ja tebe duže tražim nek natikače, Leone, pa jel nemaš već takve neke? Mislim, lijepe su, ali jel nemaš? Pa imam drugačije. Moje natikače u Deichmannu su se rasprodale, ostavit ću vam sliku koju sam htjela. Nažalost, eto, nema ih. Sad nastavljamo dalje gledat za Leona i njemu trebaju natikače isto. Idem isprobati ove nove kapsule koje smo kupile, zove se Cold Brew, znači to vam je ledena kava i onda se na uređaju pali hladna strana, a ne topla. Trenutak istine. Znači na hladnu stranu. Stavila sam leda koliko god sam mogla. Ovo predobro izgleda. Ivana je otišla na more, tako da sad samo moram piti kavu na balkonu. Sad je prava prilika da vam pokažem koji su mi paketi stigli na adresu posljednjih par tjedana, jer vam nisam uopće ništa pokazivala. Pa krenimo redom, ovo je najnoviji Open for Hot Summer Look. Pogledajte kako se slatko otvara. I unutra stvarno ima
puno proizvoda, uopće nisam očekivala ovako dobar PR paket. Dakle, to vam je kombinacija Maybelline, NYX, L'Oreal i Essie proizvoda. Draga Anita, za ovaj paket spremna si za ljeto. Od L'Oreal proizvoda dobila sam True Match puder u kamenu. Puder True Match. Ovo je nova verzija s hijaluronskom kiselinom i jako me zanima je li bolja od stare verzije. I korektor True Match kojeg iskreno nisam ni probala, tako da se baš veselim, to bi možda mogla i danas. Zatim od NYX-a sam dobila tuševe za oči. Ovo su vam Epic Wear, odnosno ovi tuševi u boji. Dobila sam crvenu nijansu i plav i paleta sjenila od NYX-a, vrlo poznate njihove Ultimate palete. Ovo vam je Brights. Dakle, šarena paleta, predivno izgleda. Jedan Essie lakić, mislim da ovaj isti imam, tako da ću ovaj pokloniti nekome od vas. I sad su za kraj ostali Maybelline proizvodi, 2 maskare, ovo su Sensational i 2 Maybelline ruža. Obje nijanse imam 65 i 20, tako da ću i ove pokloniti isto nekome od vas. Prvi paket gotov, idemo dalje. Sljedeći je od Maybellina. U ovoj maloj vrećici nalaze se sve nijanse Maybelline Eraser korektora. Dobila sam 2 nijanse za korigiranje, 2 za konturiranje i 2 za posvjetljivanje, ali naravno vi ih možete koristiti kako vi želite. Pogledajte koliko ih je. Mislim da ću napraviti neki video sa svim nijansama za Reels ili nešto, još nisam sigurna. Nijansa Light je meni osobno najbolja. Posljednji paket je od Avona, isto jedan njihov ljetni paket. Uživaju ljetu, Mark Tokyo kolekcije donositi boje i igru u ljetne avanture. Predivno rumenilo, moram paziti kako otvaram. Dakle, jedna strana vam je rumenilo, jedna highlighter i njegova nijansa je Petal Pink. Jedva čekam isprobati. 2 kaligrafi linera, jedan sam izvadila, jedan nisam. Mislim da je jedan u plavoj boji, jedan u crvenoj. 2 sjenila, također jedan u plavoj boji, Slate Blue i drugi u crvenoj, Maple Red. Baš predivno izgleda. I tu su još ostala 3 proizvoda koja nisu vezana uz Tokyo kolekciju. Ovo je hidratantna krema Anju Pro Vita D. Zatim krema za sunčanje. Ovo je Protect plus Moisture plus Refresh. Ima u sebi aloe veru i krastavce, tako da ima i njegu zapravo valjda poslije sunčanja, odnosno trebala bi umiriti uz to što štiti. I još jedan proizvod, a to je baza za sjenilo, odnosno primer. Došli smo u Lonjsko polje da se slikamo u suncokretima. Imam još par ideja za fotke, nadam se da ćemo uspjeti odraditi. Imala sam ideju i za bale, ali nigdje ne možemo njih pronaći. Uglavnom uspjela sam se opeći na koprivu i lete oko nas svuda pčele, obadi i ne znam ja šta sve ne, tak da moramo požuriti. Evo, stigli smo kući, upala sam se sad Virgin River, izašla je 3. sezona pa ću to pogledati prije spavanja. Mama je vidjela na sniženju ovaj Nescafe Double Choca Mocha Cappuccino. Ako ste pratili moje vlogove iz Ciriha, onda znate da sam u zeleni čaj samo ovo pila. I tak sam sretna što ga vidim jer sam zaboravila uopće da postoji i sad ću si napraviti jedan, kako jedan proizvod može probuditi hrpu divnih uspomena, to je strašno. Nakon kave mi apsolutno uvijek ostane onaj oduran aftertaste u ustima i mrzim što zubi žute od kave, a tako je fina. Prije sam obožavala piti zeleni čaj, a sad ga ne mogu smisliti. Tako da, nadam se da će mi se navik vratiti u normalu. Htjela sam vam odgovoriti na par upita koje ste mi postavljali često. Prva je vezana za ovu Dontodent četkicu električnu. Nju sam kupila u DM-u za nekih 160-170 kuna, iskreno više se ne sjećam. I ona vam ima ove, kako se to uopće zove, ove nastavke koji se mogu mijenjati. Sad bi treba jako izvući. Vidite, i to možete kupiti isto u DM-u po cijeni od nekih 20-30 kuna, nisam više sigurna.
Ukratko, meni je ovo pregrubo za zube i koristim ju možda jednom tjedno. Imam jako osjetljive desni i onako lako krvare, a s obzirom da ona grubo uvijek mi to sve raskrvari tako da je ne mogu koristiti često. Ali što se tiče čišćenja, zubi su nakon nje kao ispolirani. Evo stvarno, ne mogu vam objasniti, zubi budu tako čisti. Ništa ne može očistiti zube tako dobro kao što to radi električna četkica, jednostavno jača je snaga, vi svoje zube nećete tako trljati. A ono što koristim svaki dan je Curaprox četkica, ovo mi je nova u zelenoj boji. Ona vam je soft, ultra soft, imate i još mekanije i malo tvrđe, iskreno imaju hrpu njih, ne znam ja sad točno napamet njihov asortiman. Njihova cijena vam je nekih 30 kuna po komadu. Ja ih koristim godinama, stvarno godinama, i one su mi najbolje za desni zato što ih ne raskrvare, a super čiste zube. Možete ih isto pronaći u DM-u. Pa nema me gas svjetlo! I još sam dobila hrpu upita za Mabox crni ugljen. Jako mi je drago što se hrpu vas javilo da vam je super. Inače, možete ga trenutno loviti na sniženju. Košta 145 kuna trenutno i ima besplatnu dostavu. Ostavit ću vam link u opisu ako vas zanima. Možete na njihovoj web stranici vidjeti hrpu rezultata prije i poslije, slika sa recenzijama. Već sam vam rekla da ga ja ne koristim svaki dan, ja ga koristim jedno tjedno i to mi je sasvim dovoljno. Nisam primijetila nikakvo oštećenje cakline, tako da stvarno od mene imate veliki plus. I da, pitali ste me koliko treba da vam stigne, treba vam otprilike par dana, možete platiti pouzećem, stvarno je sigurno, tako da evo. Ako vas zanima, pogledajte link u opisu. I sad kad sam toliko blebetala, vrijeme je da operem taj aftertaste iz usta. Trenutno koristim ovu Signal pastu od kokosa i stvarno mi je super. Evo, ako niste, isprobajte, ako volite kokos, ako ne volite, ovo će vam biti katastrofa. Meni se sviđa, moram priznati. Ne kupujem nove svijeće dok ne potrošim stare, jednostavno ne smijem, tako da trudim se sad paliti ih što više da mogu kupovati nove. Ti Barki došao? Je, tvoj Barki je došao. Na cesti koja povezuje Zagreb i Sisak, mislim na strani bliže Siska, smo vidjeli bale. Tako da se idem tamo slikat, s obzirom da ih nismo našli u Lonjskom polju jučer kad smo bili. I imam predobru ideju, nadam se da će dobro ispast. Vidjet ćemo kako će fotograf biti raspoložen. Polje je predivno, apsolutno predivno. Ovi ostaci slame, imam osjećaj da ću se razbiti. S obzirom da smo mi djeca koja ne vide prvi put balu u životu, znamo da se na nju ne može baš lako popet. Pa mi je Leon ponio ove ljestve. To je to, čekaj sad. Putujemo za Varaždin, idemo poslovno tamo, ali odmah ćemo to spojiti i sa privatnim. Jel se tak kaže? Valjda se tak kaže. Tako da se baš veselim zašto ću opet vidjeti prijatelje. Čim smo izašli s autoputa, kišurina, a sad ste vidjeli sigurno tamo da je sjevalo. Ovdje je mrkli mrak, a 3 sata su, znači katastrofa. Ja ne znam, hoćemo mi išta uspjeti napraviti sad u Varaždinu zbog ovog vremena, ali vidjet ćemo, idemo sad kod prijateljice na ručak, pa nadamo se da će ovo sve nestati, ali čisto sumnjam. Predobro izgleda, baš si to lijepo posložila, te piškote, kao da si ih sama radila. Njam izgleda. Koliko je fino od 1 do 10? 10. Pa sad kad nas otruje. Stigao nam Glovo nakon samo sat i pol. Na kraju nam je vrijeme postalo savršeno, taman za vožnju s Boltom. I tamo u pozadini faks naš, na koji više nitko ne ide. Znači sad za kraj obavit ćemo jednu utrku, da vidimo čiji je Bolt najbrži. Ovo se najsporija! Došli smo vratiti električne romobile u bazu. Ja kao netko ko se tu vozio 10 minuta po Kapucinskom trgu da skužim kako funkcionira, na kraju mi je bilo prekratko trajalo. I moraš ga sad uslikat. Moraš ga uslikat točno iz te poze. Da.
Koje? Iz te, vidiš kak ti stoji, moraš otići naprijed ispred glave. Ej, tako ga sad uslikaš i to ti je to. Brutalan gimbal.